umthetho uyipika uyongibambela ivesi esibili lapho khona uyothi mayiqala ithi kwafika usuku olukhulu emhlabeni elalinde wonke umuntu basuka abantu eGoli beze eThekwini bezobethola abafana bakaMtawunga lapho baselifikile usuku lolu sihleli sibuka kwaqhamuka indoda yayigqoka isikibha esibomvu ayongiqondisa amakhono engiqambamanga kodwa yayigqoka isikibha esibomvu ihamba ichela kanje egandini iphethe izinto eziphathwayo yaze ukushona phansi kwamapali nakhona yafika yagila umkhuba ngacaba ngoNcube ukuthi asiNcube uyophuma kanjani kulento kodwa-ke wafika noNcube lokwakhe nawafika wachitha kanje ngamanzi abusisiwe wasuqala umdlalo wathi ungakaqali kahle nje sasey'kole kaMtawunga zajabula kwakuhle kwabonakala ukuthi kuye njengokusho kuyizwi kanti lezi zisazobuye zaphinde zakorana zalingana kwahamba isikhathi kwasekusaba wonke umuntu kanti-ke kusazongena abafana ababili ababebeyo ngaphandle bebeke yizwi bathi befika ngaphakathi abafana bafike bashintsha umdlalo.